Kapitan Inteng! Naimbag nagsapa marikwanang gumatangak man iti may sa kilo ang mantika. Anya pa'y maray. Hinday talaeng. Ay, aguray ka maray. At damadlaw ko kan ka. Napudaw kan nalinis mo't tarupam. Awanan ti kurutrat kan kamuro na. Nadlaw mo gayam day tamari tuyang. Ay, anya nga itinusar mo maray. Makitkitam dagito'y nakabaks a display dito tersenak. Ah, dagita kada iti inusar ma? Wan. Ay, isang mamanungay ti kasta maray. 180 laang ngam kasya. Mayat day to'y effective. Nanginamot gayam? Na, 180 laang mat. Nangin-nginay di sintro Ay, mabalin nga utangag pa'y laang maray. Kaya't ko kumamit ti agusar. Ay, pasensyakan maray. Ngamsan ko nga ipautang nagitalakok. Agbayad ka tapno damo pagbayad ko iti supplier. Imot ka nga rod. Ano kasta? Ti kayat mo si kalaang ti pumintas? Ha? Di oray pa'y mano apagpapintas ti usaram. Adayo anapin pintasak ngam iti sika? Ha? Na, gaputasan ka pinautangan kastanti ibagam. No kayat mo tagpapintas, bayadam. Masapol nga damot budget mo para iti pagpapintas mo. Diyak magustuhan ti kasta nga ugalim, marituyang. Apay ngay akasta tilangam anagawid tuyang. Nakiapa ka kadimanay. Ha? Kagurkurak na di ang marikwanang. Apay manahin. Kasano? Di na kayat tagpautang? Anya ko mga minti utangam aya. Manti ka lang matimpagatang ko ken ka. Di nga rod pagpapintas ala ko na. Anya? Day talaang timapan mo ot-otangan. Kahit anya nga'y kumaita. Kaya't kung arod mo tagpapintas. Dakasaya. Ma'am tuyang, saan matadakas tagpapintas? Gamnas kan ngamin nga dati budget mo. Saan mat a basic needs day tamapan mo ot-otangan? Agbiag kalat tamait, oray awan ti pagpapintas mo. Amom ti kunada as self-care badong. Malahuston tuyang. No kaya't mo tagpapintas, ngam awan mat ti budget mo, hindi ka madanagan. Inayon ka layangan iti kararag ko. Naa. Ano ti sirip-siripam di tatawa? Kasla dakwarog kan gani mo tinakatakder ijay tersina ni Marikwanang. Bibiyang mo nga no at dada ijay. Kasla ipakpakita ni Marikwanang dagitila ko na apagpapintas kadakwada. Umapal ka manayin? Adan na panunot ko nga aramitin. Tapno makabala sa akin ni Marikwanang. Ha? Sa anak apaabakin ko na. At dayta ka manan ako na, tuyang. Anya manan tinapanunot mo nga aramitin, aya? Basta! Hay! Hey! Saan ko nga'y bagbagakin ka ba daw? Ay! Oy! Di nakibabain dito barangay tayo, tuyang. Kandi mo orayan na maumaakan ka, Ayan tayo pares ti chinelas ka. Rumwarak man kide. Sa dino ti papanam. Ijayan da kong paring enteng. Katnoawan ni Kapitan di tabalayda. At dapay laeng ije munisipyaw. Ha? Ay, gaya man niya. Ay, maturog nga roden, Nagadumatan talang ko masabon ken lusyaon, kagawad ko anang. Nga raw. Pagpapintas da kita. Kasta ti us-usarag. Mabalin nga usaran ti babae wenno lalaki. Ipigtib da kiti lakaw. Kitaan nyo ti rupak. Ha? Ayun niya agpaiso, nagkinis. Kan nabawasan ti kurot-kurot ti rupam kagawad. No kasta. At da gumwapo kami, no agusar kami itilakaw, kagawad. Ay, kawan, Anya ngay ganay, gumatang ta. Sagmamanungay ti kasta kagawad. Ada sagwa 100 itay. Ha? Ada 100 kan itay. Mga laak to no da mapasadaag kagawad.
mangi-reserve ka iti para kanyak. Anyat kayat mo aya ganay. Lotion kan sabawn? Uwan kagawad, basta sigurado kayo nga epektiba. Ilako kayamit no saan nga epektive. Sika nga'y kwaraw. Day ta sabon kan lotion mo't lang, kagawad. I-reserve mo pa lang nga. Talag to inton at damot mapasadaak. Kurang pa nga minti kwartak ka. Sige, ibagayon taw kadagiti kakadwayaw. Tao may dagumatang iti pagpapintas alako. Ta kayo mati masabat mi dito idalan na natuyang. Uwan nga raw, sa dino ti papananyaw. Ijay balay damari banang. Una, tapno da kasarsarita ni Antay. Nang runa kat awan kadwa na ije balayda. Ayun gayam. Gimatang kayo kadi iti pagpapintas alako ni Marijuana. Nagpa-reserve kami laang na natuyang. Apay kaday. Apay na sa ludsod niya. Saan kayon agumatang iti lako na? Apay kumasaan na natuyang. Katno peki dagiti lako na. Anya? Sigurado kayaw? Wen, saan a legit distributor ni Marijuanang? Kan madlaw mo't apiki dagiti lako na pagpapintas? Ha? Amangan no madadaon laang tirupayaw no agusar kayaw. Ay sanos. Sapay nagpa-reserve kami ni tisabon kan lotion. Uwan nga raw. Anya nga itaramidon tao, Chayp. Santan-san nga alangin ti lotion kan sa baon ganay. Amangan no pudno mo ti bagbagan ni nanatuyang. Amadadaal ti rupatan o agusarta. Wen, uray sa inyon nga laang. Delikado. Makapasadot mo't ti kastoy. Awan ti kasarsari tak dito'y balay. Kasanumot nga men, di pa'y nagawid ni Inteng. Manon nga aldaw na ijay sentro. Maribanang! Ah, Maray! hindi mat marituyang ti akpukpukaw. Umunag kalatan, marituyang! Agyaman ak maray. Apay nga imay ka. Umayak ko mamakin ni storyakan ka. No awan tar aramidum. Ay kat, wen Tanay, awan mo't makais istoryak. Sa may sa, awan ni Inteng nga ilutwak. Iso mabalin talat at agin ni istorya. Ay naimbakit di tanapanunot mo ti imay dito'y balay. Ay, un maray. Kat amang. Ti anya? At dagayam lako ni Marikwa ng apagpapintas. Adda aya? Ado maray. Ngam nanginamang. Kaslapi kipay. Anya? Wen, napanak itay agsapa. Kat kaslapi kimag. Iso asaan ako naging matang Anya mo't nga ta tinapampanunot ni Marikwanag. Apay ngay, amang ilako itipe ke apagpapintas. Jak met amuman iti daya ako marita. Angam nay, kita kit dia, tamangan numailawan ka gumhatang maray. Narigak, numadadaal tarupam. Naimbag ngagsapa, Marikwanang. Kastamet, Maribanang. Gumatangak man iti sardinas. Day tala ang tigatangam. Wen, Maray. Ay, wanggayam. Ado tila ko kapag papintas. Amangan no kayat mo ti gumatang. Adda lotion, sabon, face serum, kan ado pa'y maray. Iso dagito yung nakadisplay dito isang wanan ti tersenam, Maray. Wen, maray. Gumatang kamot. Tapno adda pumintas ka. Ay saanan, Maray. Sardinas laeng tigatagag. Apay ngay. Saan ka mo tinagumatang kat sang kadamag mo ide no dala ko kapag papintas? Itatadan di ka gumatang. Ay, awan nga min ti paggatang ko, Maray. Sana balay. Gumatangak to no addan to magustuak. Saan aya? Ako na makayat mo tago sa iti color orange asabon. Day taman na Ay, saan pa'y laeng, Maray? Ay, sardinas laeng, tigatangag. Ay!
Na. Anya ti katawa am tuyang. Kita ikapay nga katawa dita. Inton kon panunutin dagiti ka aruba nga agbala ka. Naragsakak ngamin ita, badong. Ha? Hey. Na. Hey. Apay. Adamanen dakes nga naramid mau. Hey! Agsaldan ka man tuyang! Nagsakitin tila payag ka. Ay, amom nga may badong. Inwaras ko kadagiti kabaranggayan tayo. Apikay dagiti lako ni Marikwanang apagpapintas. Ha? Ay, una yan. Agpampanunot ka kaday. Of course. Na. Kita agman na dapay gumatang itilako na. Ay! Da soft drinks na lang ako yaw, kagawad. Anyat kayat yo aya. Si kanti agpilay, ganay. Jay orange, adda ka day. Adda. Sika nga ikwarog. Hindi nangisay. Ay, wang gayam. Diyan ngay sabon kan lotion nga impariserbyaw. Kaanong alaan nyo ngay? Ay, kwa, Jay, kwa. Ay, saan mi gaya man nga alangan, kagawad. Nay, apay ngay. At dangamin na kay baga kada kamay. Apiki ka nung dagiti lako yung beauty products. Ang mga numadadaan lang ti rupa may, nousaran mi dagita. Asino tinang ibaga ape kitilakaw? Ni nanatuyang. Aniya! Ha! Agsagaan na day di amari tuyang kanya! Kasla ni kagawad kwa nang ba't ti sumungad, tuyang. Unyag paisa. Ay. Namuan nan samutin ti panang dadail mo kin kwa na. Di oray man. Tuyang! Romuar ka nita! Mala. Makaungetan. Rumwar ka, tamapan mo kasarita. Wan, rumwarakaw. Ha? Day talaang akwanang. Ay sa! Saan kau akabutang? Apay maray, anya te bagam. Nagpuskola talaga ti rupa man niya. Apay marikwanang. Iwarwaras mo ka no ape kinagitilako kapag papintas. Pudnaya! Ay! Apay nga katawa ka lang! Apay, awan ka dahi, ti gumatang ka dagiti pagpapintas ala ka maray. Da! Anay ka. Apay nga yakilat, adinanog na. Dahita ti ganabam! Ala! Mapan mo ibabaway kadagiti nang ibagbagaam ape kitilakaw. Kano saan talaga nga ireklamo ka? Ay, uwan maray. Mapanak inton bigat. Ay, anay. Apay nga ipabigat mo pailaang. Mapan ka itaan. Naano sakkan ka nga uray. Adaw ti utang mo kanyak. Sa ita, dadaalan na kadagiti customer kaw. Ganay, kwaraw. Anya ti raramidam dito paradaan may, nanatuyang. Mapan kayo makichinda? Saan? Adda ko man napatid nga ibaga kada kayo kiniganay. Ha? Anya day ta? Saan apod no timbaga kada kayaw? Api kiti pagpapintas alako ni Marikwanang. Ha? Nukasta nagulbud kayo kada kamay, nanatuyang. Wan ganay. Nagapa kami ngamin kini Marikwanang itiday di nga aldaw. Kat gaputa kayat ko ti bumalaws. Inwaras ko api kay dagiti lako na. Ay, nukas na. Saan apod no api kitila ko ni kagawad ko anang? Saan kwaraw? Iso apang nga asiyaw. Taalain nyo ti lotion kan sabon nga impariserbyo kun kwa na. Ha? Unay kayo umatan na natuyang. Sige, alaan minto inton malam ti sabon kan lotion nga impariserb may. Ay, nasaya at nga ron no kasta, kwaraw. Nanatuyang. Saan yun yung ulitin ti kasdi Ang mga idarom na kayo ni kagawad. Marituyang, apay nga imbay ka. Ay, kumaray, adda ko man napatid nga ibagakan ka. Ano day tapingping baw? Ay isan mon adamagan pay maray. Anya nga minti ibagam aya. Ay, ikwa, saan na ko maagurguraan ano ibagakan ka? Hawen,
Promise? Promise. Ala, ibagamon. Ay, kwamaray. Saan apod no api kay dagiti ako ni Marikwa ng apagpapintas? Anya. Nagapa kami ngamen iti daydi nga aldaw. Kat gaputa kayat ko ti bumalas. Inwaras ko api kitilako na. Ay, made, ti kasta nga inaramid mo, Mare. Uray siyak, namati akmatan kan ka. Ay, pakawanan na ko, mamaray. Awan parikot kanyak. Ni Mari kwa nang timapan mo kasarita, kat agkid daw kakunkwa na iti pamakawan. Do kasta, saan nakakagura, maray? Saan? Apay kuma, aguraan ka. Tinapatag, imbagam ti agpaiso. Kansapay kuma, tadimon ulitan. Ayun, maray, kat agyaman na. Anya ti masapol mo, Marituyang. Ay, kwamaray, agkidawak iti pamakawan mo. Naamiris ka, adakas tinaramid ko. Ti panangibagak api kay, dagiti lakaw. Angam di ka madanagan. Kinasaritak dagiti sigod a customer mo. Kat imbagak asaan apod no, tinwarwaras ko api kay dagiti lakaw. Nasayat mo't no kasta, Mare. Saan laday tamaray? Imbagak pa nga umay daalaan dagiti pagpapintas nga impa-reserve daken ka. Nasayat no kasta, Marituyang. Di mo ulitin na. Wun maray, ay napasensyakan. Sa nabalay, inak tumakitagig tapno at damot igatang ko iti pagpapintas alakam. Ay, ikang kalangan, Mare. Awan pagbayad ko maray. Ilibre ka nga road. Adto ti may sa lotion. Aha. May sa sabon. May sa serum. Kanda dumapay. Kompleto day ta. Usaram mo tapno at pumintas ka. Ay na. Ay! Thank you, Marikwanang. Thank you very much. Thank you. Ay, Nana Toyang. No saan nakapautangan ni Nana Kwanang, di mo dadaalan itilik-likodan na. Taday tati pakaalaan iti ginura. Ala, sige. Dito ang tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteseno. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.